Yes, bhuti wami kunjani bhuti? Ngiyaphila mina. Ngicela kuva bhuti ukuthi ngabe ungangisida yini ekhasini lakho netinkinga mani letimatima. So yeah, i-life isekugcineni mani. I'm a single parent bhuti wami nebantwana labangu-2. So babwabo labantwana so lwahamba 2017 bhuti. Sibahlala eSouth Africa neMcoza. Nabaseshela ekhaya khona ekhaya kubo bamba bawusesha le emsebenzini asebenzela khona kwaKhanzakala Village so wahlala nemuntu. So labhongwa nga-2017. So nebafana labangu-2 bhuti. First born umfana, second umfana. Kwapita ukuthi ngibafundzise abamfana. Ngikusebenza ngilapha efemini Mathapha bhuti wami. So yeah, i-life yangibeka ku-0 bhuti. Angifuni ukuphosisa, ngibeka ku-0. So ngafike ngashaya e-high school bhuti. Yangishaya e-high school kude imali emafemini kolabo 1.2, 1.3. High school lapho bafuna bo 7,000 bo 6,000. Ngashona bhuti etikweleti ngathi shice. Ngashona etikweletini bane bantu ngathi shice. Yeah. Because bongi-2 e-high school now ubuka lokhu sinabe bafuna 5,000 funa ngibe na 10,000 but imali ngihola ko it's 1.3. So awangivuka bhuti nebamfa bami ngangena po Shylock likhadi lihlala po Shylock. So kwabangileyo mpilo nje ngidonsa amatima for 4 years. Ngadonsa amatima napho bhuti ngadonsa amatima kwaba nekuthi angifuni nje kuba yifailure empilweni. And mina ngitfolanga i-chance yekufundza so bampa bami ngifuna ukuthi bafunze. So yeah, impilo yaba sekugcineni bhuti angifuni ukukhuluma, angifuni kungasho. So yeah, ngikhuluma nje ngilala ngedrug kuze ngilale funa nginathe iphilisi ngidrug. Akusalaleki bhuti yabona i-life isekugcineni, isekugcineni. So but nje uNkulunkulu amhlele first born bhuti wami yacetha 2024 and yaphasa kahle. Bayithatha ise-Christian nje mbabane la ikhona khona. Yenta i-psychology khona. So kunasisi she's doing grade 11 sis naye socethile esikolweni yacetha this year. So yeah, ngisele tikweneti nangibala tikweneti ngathi ngifuna ngicethele bo September, October. So lo ngisebenzela tikweneti nema-rents ngalana ngisakhona ibhadala ema-rents. I'm owing. So yeah. Bengifuna kucela nje bhuti ukuthi ngabe ngingasizakala nephejini lakho Nkosi yami noma lapha ngilekelela khona manje ngiphume natikweneti because angisakhona lokuphila. Ngisakhona lokuphila.